Ding. Kanus aman jud kunin mo bayaran ding. Bos. Pasensya na sa bos. Mangita po kwarta bos. Mabayaran talaga ka bos. Sigir magkagsaad ding. Ya, mangita po kwarta para bayad mo bos. Mangita ko pamagi bos. Bo, ada kwarta na babi. Kabaw na kay kwarta dia. Abi babi bakay. Ay, dala kay paglagugon. Yo udah kaya kwarta dia. Kabaw udah kaya kwarta dia. Di sana ngayon tayo nagpagbugas. Sa kalugyan, ayan.